Party Station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. Radio. 97.7. Siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Cavite 4 decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano, babakan sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Arupata kami, ada kami, manan nga FTD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Cavite 4 decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adatuya ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. so natakakansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4 decade duo Production Incorporated. Binuwa nga iti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Palacio Taaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, ada kami, manan nga FTD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Petsa 7 ti Agosto ka Aruba 2016 katmanan kaduanda kami nga ro diti lasto diti talong nga oras nga sunsonata At katawa. pagpagkaak Ken liwliwa. apo dapi may isa istorya iti biyag tinayon Yun. natin dito yung lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City para iti programa ni Manong yung June Seriales ken John Mark Pastor. dagiti 4 dagiti 2 para iti programa. apura ka Diyos ko Tagaplakad ko. Kita kamu nagpartak mo. Oh, Diyos ko. Ulitan ta. Kamkamatak mo. Sige. June Seriales. Yan John Mark Pastor. Nagiti 4 decade duo para iti programa na pauluan. At da kami manon. Kasta. Wala. Magur ka. Patay ka ba ya? Kasi ka. Agur ka. Bumaota ka pa. Umigop ka pa, Ben. Sige. Okay, kabayatan din na dumaduma apong pakakumikuman nyo. Todos los santos ka Aruba. Nakatugaw kayo man. Nakanander ka man. Nakaida kayo man. Bagbag na ka man. Agman maneho ka man. Nakasikig ka man, side by side. Wapo, nakapalove ka man. Nakabitin ka man. Wine, ada ka man tiyo nagtidag. Ada ka man tiyo nagtidaga. Kaya pingay sa balin sa mga sa balin sa nga talaga. Unang aki mabali mo dagi agkalkali si Kaki. Ay, mining kasi yan. Wan, Ay, bawal na yun. Ay, some part laeng ti bawal ti mining pero iti Isabela hanga bawal tao mo ti agman mining. Okay, nga ro baan nyo latapo nga sinulo ka ta radyo yo ora niya aramitin nyo kasi paminsan ag-text kayo no amoy dagiti ipapugto mi ason sonata kada kayo. Siyempre, iti official text line tayo 0926-7620-944. Aha, para apo kadagiti kid daw yu kan pangablao yu dayta. Ang dawat mi karuba ulit-ulitan mi hang ti ko maapo nga shortcut nag-text kayo ta medyo agpital kami nga agbasa. Ken kangranaan na
Tiklikan nyo apo kumati. Tumawag. Yan, bawal ti tumawag apo agungo ni apo Presidente Duterte. Kada Ayaw. kita tumawag. Tapnohan kami apong agprenong agbasa. Ayan. Kat kablaawan taman dagitiya. Puon kan gapo tikad data dito itangatang dagitiya. Si ditingeg tatanga ay ayatan ta kan pagpatgan ka nga OFWs kasi dadaan latta. Ti palagang payagta. Siyempre dagiti na ayat nga membros iti 4Decade Duo Production Incorporated. Headed by Nanay Darlene Cano, Chicago, Illinois. of course ni manang ko Virgie Domingo Piscio of Canada. Kini Auntie Cathy of Hilo, Hawaii. Ayan, kini ading letet of UK. And kini Auntie Felicia Cereales of Japan. When apo kaya mimot apo nga balik sa dagiti nagnagan dagiti active stakeholders may manang Marietta Romano Labo of London. Kini Auntie Esther Calibuso iti Madrid, Spain. Kini manang Eileen Flora of Canada. Kini Nanay Venus Fabi Mindaros ti Singapore. Ading Angela Gual of Hong Kong. Kini Uncle Julito Palakay and Auntie Micaela Flora ti Italia. Apo dimla kit amon anya ti awag ko kanya no. Ungaro. Auntie wen manang wonon. Edo kay Lola. Apo Lola. Nako, ung tanak ka ni ading Micaela Flora. Awan lang Ay, dati ti Lola. Awan lang orti mabirbirukan na nga boyfriend na tumawag ka Ay, pwede. Naku, lagot ka apo. Kan, siyempre, ni manang Larina Flores of Canada. May isang ka-active tayo dahil manang. Apo, adudang andan sa mo malagip amin tinagandan. Wana, nagaduda 300 for Oh, damin. 300 for the aming steak. Okay. Agor ka. Ana. At itog sa unay ti greetings na kumantatamampay. Ana. Okay, kumantatamampay ti may isa. Ay, hantang nga nabati dagi agdingding agsigdingag apo ka dagi ti balay na tatangan ito. Good afternoon sa dayo. Ana. Manarimaan nga mangmangal daw. Kada kita nalpas nga ng aldawon dita barbaryo. Teka yung inaw. Oo, kada kita hamping nga nakainaw. Dahil ting artist nata para kada kayo. Katuday tabulong na pumaypayapay sabong na kay simagaysay bunga na meten kay kumidakitday umalang mabalin agbalinag umasingsing umayak may bisli-bisling taramramay mo ading lumabaling kumalang pinyakan purusen ka uray na ganus ka kakanin ka uray na ataka ket dito'y puso palunin na ka kumalang pinyaka purusen ka uray na ganus ka kakanin ka uray na ataka ket dito'y puso palunin na ka Apo, dito the first piece me. Ati title na dito palong. Katutay. Katutay. Dito nga orti katutay. Apo nga awan iti makimbagi sa public domain song. So nga, uray kantaam tayo ta. I-record mo, apo ko mabalil lahat takadaanan, traditional song, kasta tiya, may nga paganurutan iti music. Kung na da, music. Ano? Mabalin mo i-revive iti gititaan nga songs, mabalin mo i-record ta, o mo ti pakinggukuan. O yun, bumas ka man dagiti messages na gato nga si mga dagos, apo. Talaga nga ayat kami nga maka-receive ka dagiti messages yun. Uray dito yung cellphone ko mismo nila gato. Oh, dapat nagpo abroad. Madi nga nag-abroad dahil
Dili ngay message nga si kati agbayad, siya agbayad. Dakas jay. Rati ako gijaya na yan, no call ko mag DJ collect ko na. Ay. Collect calls, dito yung DJ isuda ti ag-text ng awanti kwartada, siya ti agbayad. Wan, mabalin tigas dyan. Ay. Aguro ka. Oh, yeah, okay. Kuna na happy blessed Sunday. Kuya June at ading JM dito yung number mo nga nag-message ta ba ta mapasa yo naragsak unay ti Sunday me ta mga ganda kayo manan kuya. Pangablaang man ti De La Cruz family Jay Baluarte ken Jay anak ko ani JM De La Cruz ken kuya pa request man Jay day di naglabas. Thank you po Michelle Gavino from Saudi. God bless po kunana. Ano day di naglabas nga kanta? The past. Inilok mo na, di ba? Kahanta mo, amo, kaya nagkayam data. I would. Nga Ruth, bumasa ka mo, dagita text messages dito. Panalo dito, Kuyang June. Apay nagunag, data tablet. Siyempre, agjajar. Nakasaksak. Nakadulin. Kaya ngayon nung malubat, Devonte, pagbasa ka. Apo ka kaasi ka lang sumirsirip dito zero. Nakadobo ka, garo. Sige, basa. Okay, kung na dito, Kuyang June, na mo kasi diganti programa yaw. Tatay tayo tigamin ka nga text. Hindi ko maliplipatan, Jay, padayaw ko tay tao ngay ayatag launay nako iso ni heart ko kat mahal na mahal ko iso na request ko man damdama jay kanta nga ayat ko di ko maliplipatan agyaman ak Kuya June ko na ditoy okay ano po nagadudan hanapay mana Buenas tardes, Sir Buenas tardes, Sir. In Ilocano, naimbangal daw mo kabsat. Request sana ako kung maari kabsat. Nagdakkel tatol. Okay. Didikit ko amin nga tricycle boy, si Toda. Tricycle, libre sakay. Pag bumaba, may bayad. Ay, kasi syempre, dabayad na, nagbaba ka na. Dedication coming from Kabukana, yellow tricycle. Ay, ano stainless na. DJ, ayan na dito. Ay, kanang nagpatpatugtug ti pinalkang nga to, ma'am. Ay, DJ Ramon. Warning kasi dikti prank. Ay, digiti chichis. Amom naglaing daag chichismis DJ. No, amom no awan ti pasahero, agtutungtong da ti labiyag, ti makinbiyag ti magtulog. Apo joking lang. Talagang present tense. Joke lang apo kat alas iki dungag kay lati for de keduo katamdama kanta immediate nga nagdakkel tatol nga request yo apo. Hello kuya kablawak man himanang Aida Juan kan Auntie Laura. Iti Kihei Hawaii. Agrequest man manong tay kanta nga kinabaknang. Apo dati. Tay sagot ko man kanya data nabaknang ti panagpuspuso da. Manong agyaman ak manong. Anong kinabaknang dati sikat baknang ko? Di ka mo. Tay nagkablawak ni Evelyn Corpus ti San Manuel San Mateo Isabela. Oh, maya man dayta. Ang agor ka tadamo ti basa balong agor ka. Sana. Dayto ini Ada. Actually, kaya't mi man apong iyabkas ti panagyaman mi iti successful nga operasyon panako-opera ti umo nga pasyente ito dito'y da kami mana ni Baby Christian Tingge of Kabatuan Isabela iti edad na apo kat 1 year and 8 months kat natan isunod ti sakit nga hernia wano los kat hanakabalandag iti naganak nga ipa-opera gaputi amuyumutang kinarikit ti biyag iso nga masidag da apo ti 4 decade duo kat inya sidig mi met apo daytoy kini Doktora Josephine Lopez Agkawili may isang obigay ni Apo nga dati clinic na sa J. Ramon Isabela J. Lily of the Valley Polyclinic at tayo na akon pagyamanan tayo dagiti nga tao Doc thank you very much ti panangasikaso yo di pasyente tayo kat naglaka Apo ti panang i-charge da kada kami kat dagiti bat nakadwana kat da agurka the Dr. Apollo Narciso Apo, surgeon, as well as Dr. Glenn Fabros, iti anesthesiologist, ni Dr. Sigrid Maramba, iti pediatrician, kan siyempre, as tayo nakunako ni Doc Josephine, iti nangilakad amin ditakat. Na opera Apo, iti pasyente, iti FDD, weno family iti FDD, iti San Mateo Multi-Care Hospital, iti San Mateo Isabela. Kompleto Apo, ti services da DJ, and napipintas na kiti facilities da, and most of all, affordable. Ayan. Iti San Mateo Multi-Care Hospital apugat Satellite Hospital ti De Vera Medical Center. Iso nga no dati sagsaguban ni Chu. Wad kada kanya matipay na kugit. Ape nga ron ta dito ka. Ay nakugit ako na. Sige nga. Narigat ti agsasao. Ayan nga Rod. Sagutan tamantikan tatagita nga nasisingpot nga tattao ti tilikutan ti panako-opera ni
Balong Christian, kang ronaan na apo, dito na banbanog nga bayaw kong at pag na pataray nga pataray. Daytay ni bayaw Joseph Agtarap. Thank you very much bayaw ti panangasikasom dito ubing. Kadigiti naganak ti ubing. Kan pati kay kakaruba ti ubing inasikaso na amin. Ako nagbentasa Isupay ay Diyos ko kunaktukang ka. Talaga nga hangamayas pinti kaya nasingpu na dito nga bayaw ko. Ngarot, para kanya yung amin dito nga sonata. Nagbaliw ti panawen ni baby Ken ni Neneng. Sa balin nagnaganda, nagrigat pa iya balik senen. Pati lang Ken ugali, jakon na matarusanen. Awanen ni Ilokanan, nga ang mamuk idiya panawen. Ayawanen, ay di narumpi, ano umisem, apagbingi, atay balasang, anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ayawanen, hingkam isala, tabak paketen, tedito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, hinuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti bapaket, tano bumalsi ay napiket. Ti panawen ni baby Ken ni Neneng. Sa balin ladawanda, duwag kawesda, kinurang tela, pati bantay iparangda. Awan ti prenot pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga ang mamuk idiyun unana. Ayawanen, day di narumpi, ano umisem, apagbingi, atay balasang, anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ayawanen, hingkam isala, kababaketen, na dito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, kinuyuda. Ayawanen, di maisala, intarayda, anusan minti babaket, plano bumalsi ay napiket. Ayawanen, tingkam misala, tababaketen, na dito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tano bumalsi ay napiket. Ayawanen, tingkam misala, tababaketen, na dito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tano bumalsi ay napiket. Ayawanen, tingkam misala, tababaketen, na dito'y tenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tano bumalsi ay napiket. Ayan, di sunata nga para kitikiti umuna po nga pinasalamatan mi kat hampay nga nalpas di panagyaman mi tadapay na kiti tao nga adaan di likodan dito yung panaka-opera ni baby Christian. Kat syempre isuda da kiti nang yawat apo ititulong nga financial da kiti nangipatulod ti cash ko na malanginan. Ayan, kat apo nagriga nga balik sin tinaga na tapakano actually ang dumdum nga gisuan na tata ni mother na laeng to Miss Aisha Khan of Chicago. Thank you very much basang ading iti English please. Madingarota medyo na abgus ti pusok. Aya. Yeah, knowing nga nakatadu iti kayat na tumulong iti FDD kasla nagdagsan ti riinano datuma na nadagsan nga hanga ko day hanga problema no di katayong nga kasla very thankful unay ni uncle mo. Ayan.
Very thankful lang. Pakatawaan naman. Kaya medyo dramatic dito. Ana? Ayan, once again, to Miss Aisha Khan of Chicago, thank you very much. As well as kini ating Jeneline Payangski, Balasang, thank you very much. Kung siyempre, ni manang neneng iso nga kinantaan tati baby kini neneng ta. May samot iso na nga nang iti financial dito. Manang neneng, balik kasi kadi itinagar mo dito. Dapagom pa. So nga rot. Kwama. Baka agungot. Anyway, may isa ka nagiti reason isong inaramid ko natin ang kanta, Baby Kini Neneng. Yes. Ayan, para kanyang dagiti nga sonata manang. Thank you very much iti panangiyawat mo titulong ka dito ubing. Ayan, very successful apo. Kat sige po, agpanunod ka man ti kanta Agor ka, basa tapay. Sige, dapat ito may sagur ka. Iti man pa'y international letters ta. Apo na yun? Bimasit, sagur ka. Pwede sa makita. Agor ka ta, nagatudon. Chismosa ka man ang arod at isagot para kanya. Dakunana ni manang Virgie. Para ka dagayam. Agtutungtung tangamin sa kung amutuluyan ti greetings. Naimbag nga manong kuna naman. June ading JM pagkablao man tayo nagko Abigail predikala ken nila kay ku nga ponsing dito San Manuel San Mateo kastamot ken ni tatang ku nga madamang nga agdangdangag itata panawan manong pa-request man iti Kabaw kuna na ni ading Ninya Gail Antalan predikala o si kamot damata kan tayo ni Kabaw diti what? Gandang hapon kanya yung nataraki, Manong June at Kuya JM. Pakigreet nga po ang aking papa at Mama Junicio de la Calzada. Agor ka kitaan mo na lang. Mama Junicio de la Calzada. At Juliet de la Calzada. At kapatid ko po, Kuya Mark Jan de la Calzada. At pati na rin po si ate Wela, Lagunay nga tatay. Salamat po mga kuya. Request ko, mapiwak. It's me, Michael de la Calzada. May nga apelyido talaga nga Spanish na Spanish. Naimbangal daw yung manong kablawak man nagijay kakadwak nga security dito. Southern Isabela General Hospital. Ni pare. Good afternoon kada kayo. Tunnel tag ni pare. Kabilangan ni pare. Kuna naman Dumansil, Chick Boy, Apaw. Pare nga Bulaon, kan pare Montes, kan papleman gayam manong jay 7 C's. Thank you manong ng pagngamalam yo, Apo. Apay 7 C's dito, sabay mo ti spelling na Siyempre. Basa ikaw nandiyan pa nakasura na. Ikaw malatamot tanan niya, si kawat. Gayam manong jay 7 C's. Ayan. Tapos, this is a SINCE. Since 1970. Kasla kasi kumaya. Actually, tayo na daida kabsat ka at 7Cs. So, niya 7 system bagag tanong. Kasla, ito ala tayo pa nagkamali na mutan. Balik sim tulat. Kanahin na katadumdungag na gito. Itagiti security guard ko Southern Isabela. Wangarot. General Hospital. Yes. Ayan. Good evening, katigiti online tataapo sa Jibanlasio taaw, manang Virgie, manang Darlene, Oliver, ni Kapsat Cathy, nga nagsapat at tayo. Ni Ninya Gail, of course, we have Ading Venus, nakasarak man siguro iti wifi ni Ading Venus, Feve Mindaro sa Tadijayan Day of Natatagos, Sunday. Kinimanang ka Felicia Seriales, nga hanga nagalalwad, kat kabayanan napukawan, di na kaya ngay pablaak, may babagakon tatan. Napukawan, te. Di ka mo nyo napukukan niya. Baglaki din tayo nga di panuno na tinapukaw. Ako na riga, dito tinapukaw. Ate Fel, next time, ilak mo na kita. Ruangan 1. Kini Alvin, dumalaog kuna na to. Ayan, and there are 7 elsewhere listening. Kini ating Vanji, ayan, nakahabol iso na. We have 16 listeners so far kasi masyadong maaga doon sa abroad. Ayan. Kumanta tapay, ano, jigi request? Ma'am, najitatay mo na. Bang matagos. Naji nagtakal tatol. Sige, takantaan taman dito. Nga mo. Magoro. Para ka tagi nahilig agipalkang. Tito mom? Medyo mamuma. Dito yung sunatan ka. Kaya yung kanta. I-revive ka. Kaslakay kong i-revive. Anagaraot ka sa nauti ko na. Paamtay kanta to sa bading lyrics. Ngarot, nagiti nag-request iti. Pinal ka nga ma'am. Para kada kayo. Okay. Nabayag akon to'y lubungin, Jack pa'y naramanan,
Jovit. Ay nakitak tao. Ay nakitak tao. Nag-ibalayo. Okay. Intaman agi. Intaman agi. Intaman agi. Yuli di kayo. Aha. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Nusti unigyo. Nagkakil tatol. Nagkakil tatol. Nagkakil tatol. Bektala ka sa'yo. Nabayag akong to'y lubungin. Jack pa'y naramanan. Jack pa'y naramanan. Ay kung kunadaanan. Pilin day di tatang. Ay anak kuin kakadramanan. Kayam tay nananam tay tukmam apinalkang. Aprosak mantaso. Gawa. Aprosak mantaso. Sige. Aprosak mantaso. Puti pungan niyo. Yeah. Napo daw talok. Napo daw talok. Nangisi. Napo daw talok. Lupot akilopin mo. Nagadong abul. Nagadong abul. Nagadong abul. Sa tapan diling mo. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Pisyal di barrio.